U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Multimedijalni centar Fundacije Mula Sadra u Bosni i Hercegovini. Izbor govora iz knjige Hoseina Dejlamija Odabrane pouke o namazu. Izdavaštvo Mula Sadra, Sarajevo, 2016. Knjiga Odabrane pouke o namazu sastoji se od kuranskih ajeta, hadisa poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem i govora njegove časne porodice o namazu. Dio nepreglednog mora predočenih tajni namaza čini govor o adabima, uvjetima, važnosti i koristi namaza, kao i savjeti o ezanu, abdestu, namazu u džematu, o džumi, noćnom namazu i tako dalje. U dijelu se nalaze i kazivanja o namazu prijašnjih poslanika, učenjaka i dobrih Božjih robova. Ovdje poštovanim čitateljima na raspolaganje stavljamo uži izbor odabranih govora iz spomenute knjige. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Obavljaj namaz. Namaz zaista odvraća od svih razvrata i ružnih dijela, a spominjanje Allaha je veće, a Allah zna šta radite. Božji poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao je: Kogod obavi 2 rekata mustehab namaza osamljen, da ga niko osim Allaha i meleka ne vidi, taj namaz je sredstvo njegovog oslobađanja od džehennema. Imam Džafer Sadik, mir neka je s njim, kaže: Uzvišeni Allah je zbilju seđde učinio sredstvom približavanja njemu, i to srcem, nutrinom i dušom, tako da onaj ko se njemu približi, udalji se od drugih. Zar ne vidiš da se seđda i svojim vanjskim oblikom obavlja tako da ti sve bude skriveno od pogleda tvojih očiju? Pitali su Hazreti Alija u vezi sa značenjem 2 seđdi. On reče: prva seđda, kada klanjač stavlja glavu na zemlju, pokazatelj je toga da je stvoren od zemlje. Kada diže glavu sa seđde, ukazuje na to da je iz zemlje ustao. Druga je seđda pokazatelj da će umrijeti. Kada digne glavu, to je znak da će ponovo dignuti glavu iz zemlje i biti proživljen na sudnjem danu. Imam Sadik, mir neka je s njim, rekao je: Kada se noću rob osami sa svojim gospodarom i posveti se šaputanju s njim, uzvišeni Bog mu prosvijetli srce. Kada izgovara Ja Rabbi, uzvišeni Allah govori: Lebejk, odazivam ti se, robe moj, traži pa da ti dam. Božji poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao je: Zima je za vjernika dobro godišnje doba, zato što posti kratke dane, a u dugim noćima ustaje da obavlja noćni namaz. Ishak ibn Amar govori: Rekao sam imamu Sadiku, mir s njim, obavijesti me o najboljem vremenu za obavljanje sabah namaza. On reče: prilikom zore, jer je uzvišeni rekao: Bismillahirrahmanirrahim, inna Qur'ana al-fajri kana mašhuda. Zaista, namaz u zoru ima svjedoke. To znači da sabah namazu svjedoče i prisustvuju i meleci dana i meleci noći. Dakle, kada god čovjek obavi sabah namaz u zoru, njemu se pišu dvostruke nagrade, jer ih piše i melek dana i melek noći. Emirul Mu'minin, Hazreti Ali, mir s njim, rekao je: Kada se stanovnici zemlje zaprljaju grijesima i neposlušnošću Bogu, Allah ih takve želi kazniti. Međutim, kada vidi maloljetnu dječicu kako nemoćno koračaju prema namazu i djecu kako se poučavaju Kur'anu,
on im oprašta i odlaže njihovo kažnjavanje. Božji poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao je: kada god čovjek, bilo skriveno, bilo javno, svoj namaz obavi na lijep način, uzvišeni Bog govori: uistinu, ovo je moj rob. Imam Sadik, mir s njim, rekao je: prednost namaza u prvo vrijeme nad namazom pred kraj vremena je poput prednosti ahireta nad dunjalukom. Božji poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao je: uzvišeni Bog odabrao je Ibrahima za svoga prijatelja iz dva razloga. Hranio je potrebite i obavljao noćni namaz dok su drugi spavali. Uzvišeni Gospodar je rekao: Davude, čini istigfar u tami noći, kada neko radi mene stane na namaz dok drugi ljudi spavaju, naređujem svojim melecima da za njega čine istigfar, a moj džennet žudi za susretom s njim i sve živo i mrtvo uči dovu za njega. Božji poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem kaže: uzvišeni Bog do 40 dana ne prima namaz čovjeka koji ogovori muslimana ili muslimanku, osim ako ogovoreni budu zadovoljni onim koji ih je ogovorio. Kada se islamska vojska, predvođena poslanikom sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, vraćala iz bitke za Atur-Rika prema Medini, u putu su se ulogorili u jednom usjeku između dvaju brda. Poslanik alejhisselam je odabrao dvojicu hrabrih boraca, Abada i Amara, da budu stražari na prilazu usjeku. Oni su se dogovorili kada će koji stražariti. Prvi je stražario Abad. Jedan dio vremena proveo je u namazu. U tom se jedan neprijatelj koji ih je uhodio približi mjestu gdje su se oni nalazili, nanišanio je na Abada svojom strijelom. Odapeo je. Međutim, Abad, koji je bio toliko utonuo u namaz i uživao u šaputanju s Bogom, kao da nije osjetio strijelu koja ga je pogodila. Jednostavno je izvadi iz noge i nastavi s namazom. Doletjela je i druga, koja je imala istu sudbinu. Kada ga je pogodila i treća, tad već nije mogao nastaviti na način na koji je on želio. Zbog toga nije odužio rukue i seđde i privede namaz kraju te probudi Amara. Kada ga je vidio u takvom stanju, Amar ga negodujući upita zašto ga odmah nije probudio. Abad reče: bio sam u namazu, usred šaputanja sa svojim gospodarom. Učio sam suru iz Kur'ana i slast razgovora sa Bogom spriječila me da prekinem namaz. Da me poslanik alejhisselam nije zadužio da čuvam ovu tačku, sigurno ne bih prekinuo namaz, niti učenje Kur'ana, već bih prije dao život na putu, nego li bih izgovorio riječi kojima se namaz prekida. Božji poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao je: čuvajte 5 dnevnih namaza, jer će uzvišeni Bog pozvati svoga roba i prvo što će ga pitati je u veze s namazom. Ako mu namaz bude potpun, bit će spašen. U suprotnom, upašće u vatru džehennemsku. Božji poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao je: na sudnjem danu, nakon toga što uzvišeni iskupi sve ljude, čuće se glas: nek istupe ljudi koji su sredinom noći odvajali svoje tijelo od postelja, dozivali Boga i bili u strahu od njegove srdžbe, a nadali se njegovoj milosti. Tada će skupina istupiti i prije drugih stati na svoje položaje u džennetu. Nakon njih počeće se suditi ostalim ljudima. Rekao je Božji poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem: uzvišeni Bog je učinio da obavljanje namaza bude svjetlost mojim očima i namaz je učinio mojim miljenikom, kao što su hrana i voda mili gladnom i žednom čovjeku. Gladan se zasiti hrane,
žedan se napoji vode, ali ja nikada ne mogu da se zasitim namaza. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: kad god čovjek noću ustane iz postelje i dok mu je na očima i dalje težina sna, radi Božjeg zadovoljstva obavi noćni namaz, uzvišeni se obraća melecima: zar ne vidite moga roba kako u ponoći ustade i prolazi se slatkog sna, da bi zarad mene obavio namaz koji mu nisam učinio obaveznim, pa budite svjedoci da sam mu oprostio. Jedna usamljena i sirota starica mela je džamiju u kojoj je namaz obavljao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ona je obično spavala u jednom ćošku džamije, a hranu su joj pribavljali ljudi koji su dolazili na namaz. Jednoga dana uđe poslanik u džamiju, ali nije vidio ženu koja je čistila. Upitao je ljude gdje je otišla. Oni odgovoriše: umrla je prethodne noći i mi smo je ukopali. Nismo mislili da je toliko vrijedna da bismo te obavijestili o njenoj smrti. Kad je to čuo, poslanik se naljutio i ukorio ih zbog toga. Zatim im reče da ga odvedu do njenog mezara. Oni ga uputiše. Došao je sa skupinom ljudi pred njen mezar, gdje su svi stali i klanjali joj dženazu i molili se za oprost grijeha. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem dušebrižnički nam savjetuje: kada se nalazite u vremenu nemara, vi obavite 2 rekata na file, makar i kratka, jer to će biti povodom vašeg ulaska u džennet i kuću plemenitosti. Uđe čovjek u poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem džamiju i velikom brzinom obavi 2 rekata. U namazu nije ispoštovao, niti se potpuno pridržavao ni jednog rukna, niti namaskog uvjeta poput kijama, rukua ili seđdi. Čak ni u kirajetu nije bio pažljiv. Nakon selama podiže ruke i zamoli Boga: Bože, podari mi najbolje stepene džennetske, 1 zlatni dvor i 4 hurije. Imam Zejnul Abidin bijaše prisutan u džamiji i izbliza je posmatrao šta radi ovaj čovjek. Vidio je i namaz, a čuo je i dovu. Okrenu se prema njemu, pa reče: o brate, donio si neznatan mehr, a tražiš veliko i značajno vjenčanje. Hubib je jedan od pozivatelja u vjeru kojeg je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao u okolinu Medine da poziva. Na putu ga je zarobila skupina neprijatelja i predala ga glavnim ljudima Mekke. Oni su odlučili da ga objese. Doveli su ga do mjesta gdje će ga objesiti, a oni ih zamoli da mu dopuste da klanja 2 rekata namaza. Potpuno predano pristupio je namazu, obavio ga i okrenuo im se, pa rekao: da znam da nećete pomisliti kako ga otežem iz straha od smrti, kako bih ga samo dugo klanjao, kako bih otezao rukue i seđde. Nakon toga su ga objesili. S tog mjesta je izgovarao riječi: Bože, vidiš da kraj mene nema ni jednog prijatelja da prenese moj selam poslaniku. Bože, ti mu prenesi moj selam. To je izgovorio i umro šehidskom smrću. Bijaše jedna muslimanka za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je danju postila, a noću činila ibadet i klanjala. Međutim, imala je loš moral, svojim je jezikom uznemiravala komšije. Neki čovjek pred poslanikom pohvali tu ženu zbog njenih namaza i posta i dodade kako ima samo jedan nedostatak, to jest lošeg je morala, i svojom pričom uznemirava komšiluk. Božji poslanik mu reče: u njoj nema dobra, ona je stanovnica vatre. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: mujezini iz moga ummeta bit će proživljeni sa poslanicima, iskrenima, šehidima i dobrima. Hazreti Ali kaže:
Rekoh poslaniku, toliko nas potičeš na učenje ezana, da se pribojavam da će tvoj umet, da bi ga učio, i sablje potezati jedni na druge kako bi bili mujezini. Poslanik alejhiselam reče, to će među vama činiti samo najslabiji. Drugim riječima, i pored svih nagrada, ezan će učiti samo slabiji i nemoćni, a ostali neće potezati za ezanom. Zbilja, istinu reče naš dragi poslanik. Pogledajmo danas, koji malo drži do sebe, ne drži dostojnim da on uči ezan. Božji poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao je: mnogo obavljaj seđdu, jer čovjek neće činiti seđdu, a da ga Allah za svaku seđdu ne uzdigne po jedan stepen i da mu ne oprosti po jedan grijeh. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao je: kada god nastupi namasko vrijeme, melek upućuje poziv: o ljudi, ustajte i gasite namazima vatru koju potpaliste svojim rukama. Mugire ibn Šu'be kaže: poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem obavljao je dobrovoljne namaze tako da bi mu noge otjecale. Neko mu je rekao: zar je potrebno da sebe opterećuješ na taj način, kada ti je Allah oprostio sve pogreške prijašnje i buduće? On reče: pa zar da ne budem rob zahvalni za takvu dobrotu? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao je: nema dana, a da melek ne zalazi u mezarje pitajući umrle: ko su ti kojima zavidite na njihovim stanjima? Oni odgovaraju: to su ljudi u džamijama, jer oni i klanjaju i poste, a mi takvo šta ne možemo činiti, jer izgubili smo vrijeme i priliku. U posljednjim danima svoga života i pored žestine bolesti, Božji poslanik sallallahu alejhi ve ali, oslanjajući se rukama na Hazreti Alija i Fadla ibn Abasa, s naporom odlazio je u džamiju i obavljao namaz u džematu. Poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je rekao: nema koristi od vjere u kojoj nema rukua i seđde. Poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem kaže: skrušenost i poniznost ukrasi su namaza. U predaji se kaže: na sudnjem danu uzvišeni Allah reći će vatri: vatro, sagori sve što želiš, ali se ne približavaj dijelovima tijela kojima se pada na seđdu. Hazreti Ali rekao je: Božji poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem poredi namaz sa izvorom tople vode koji se nalazi pred vratima nečije kuće, pa se čovjek tokom jednog dana i noći 5 puta tom vodom opere, tako da na njegovom tijelu ne ostaje nikakve prljavštine. Kada je plemeniti poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem pozvan na Mirađ, vidio je, između ostalog, skupinu ljudi koje su glave kamenjem tukli. Upitao je Džebraila za njih. On reče: bili su to ljudi koji su na namazu bili nemarni. Poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao je: meleci, dok slušaju glas ezana, kazuju: ovo je glas Muhammedovog ummeta, koji svjedoči da je Bog jedan. Poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem govori: čovjek koji čuje ezan i odgovori na njega, kod Boga se ubraja u sretne. Ako osobi koja se nalazi na dnu bunara, dubokog 100 metara, neko baci konopac i izvuče 50 metara uz bunar, dakle 50 metara joj ostaje da dođe do vrha,
i 50 metara je udaljena od dna, zamislimo koliko je za tu osobu u tom trenutku važan konopac za koji se drži. Ako konopac popusti, osoba pada na dno bunara. Dakle, život osobe zavisi od tog konopca. Namaz je poput ovog konopca, svakako za one ljude koji znaju gdje se u svijetu nalaze. Čovjek koji se pomoću ovog konopca ispeo samo 1 metar kaže: pukne li konopac, samo 1 metar dijeli me od dna. 1 metar ne predstavlja opasnost, možda me malo noge zabole. Međutim, neko, poput Hazreti Alija, koji se ispeo 99 metara i koji se nalazi na skoro samom vrhu, kaže: pustim li sada konopac, čeka me 100 metara pada. Zato se on mnogo više plaši. Oni koji se nalaze visoko veću pažnju pridaju konopcu i drže ga mnogo čvršće, dok onima koji se nalaze nisko nije toliko ni važno da li će se čvrsto držati ili ne. Čovjeku koji se nalazi na dnu bunara, čak i ako pusti konopac iz ruku, ništa se neće desiti, možda čak i ne osjeti taj pad. Međutim, što se više odvaja od dna, što se više primiče vrhu, konopac postaje dragocjeniji i on se za njega čvršće drži. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: Džebrail i 70.000 meleka došli su mi i rekli: Muhammede, kogod bude volio namaz u džematu, njega voli Allah i meleci. Ibn Abbas kaže da je jednoga dana sa Selmanom Farsijem sjedio ispod drveta. Selman dohvati jednu suhu granu, potrese je i s nje opade požutjelo lišće. Tada mi reče: ne pitaš me zašto sam ovo uradio? Rekoh: kaži mi. On reče: jednog dana sjedio sam pod ovim drvetom s poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i on je isto ovo uradio. Kada sam pitao za razlog, rekao je: kada vjernik uzme abdest i obavi 5 dnevnih namaza, njegovi grijesi spadaju kao što su spali listovi s ove grane. Zulkarnein je s velikom vojskom prolazio pustinjom, ugledao je starca kako se posvetio namazu i ne obraća pažnju na njega. Zulkarnein se začude veličini njegova duha. Nakon što je završio s namazom, on mu reče: kako to da se nimalo nisi prepao kada si vidio svu ovu silu i vojsku i uopće se nisi promijenio? Starac mu reče: bio sam zauzet razgovorom s onim čije su moć i vojske neograničene. Uplaših se da odvratim pažnju od njega, a da se obazrem na tebe, te se tako lišim njegove naklonosti, pa da mi više ne primi dove. Imam Hasan Mučteba rekao je: vidio sam svoju majku Fatimu da je uoči petka stajala ondje gdje obavlja ibadet i noć je provela na rukujima i seždama, sve dok se nije ukazala svjetlost zore. Čuo sam kako se moli za vjernike i vjernice, spominjući njihova imena jedno po jedno. Mnogo je molila za njih, međutim, za sebe nije molila. Rekao sam joj: majko, zašto se za sebe ne moliš kao što se moliš za druge? Ona mi reče: sine, prvo za komšije, pa onda za sebe. Prenosi se u vezi s unukom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, imamom Huseinom, da bi drhtao cijelim tijelom kad god bi uzeo abdest, a lice bi mu preblijedilo. Kada bi ga upitali za razlog, govorio bi: dostojno je uvijek kada vjernik stoji pred svemoćnim Bogom, da njegovo lice problijedi i da mu tijelo drhti. Afif Kindi kazuje: u doba džahilijeta došao sam u Meku, gdje mi je domaćin bio Abbas ibn Abdul Mutalib. Nas dvojica bijasmo u blizini Kabe, kad iznenada ugledah čovjeka kako stade naspram Kabe. Za njim dođe dječak i stade mu s desne strane. Ne prođe mnogo kad dođe i žena i stade iza njih.
Gledao sam kako ovo dvoje slijede čovjeka i čine rukue i sežde. To što sam vidio kao nikada dotada me zainteresiralo, pa zato pitah Abasa o čemu je riječ. On reče, onaj čovjek je Muhammed ibn Abdullah, onaj dječak je Ali, Abdullahov bratić, a žena je Hatidža, Muhammedova supruga. Zatim je nastavio govoriti, bratić mi govori kako će doći dan da će na raspolaganju imati riznice Perzije i Bizantije, a kunim se Bogom, na ovoj zemlji niko osim ovih triju osoba ne pripada toj vjeri. Zatim prenosilac kaže, kamo sreće da sam ja bio četvrta osoba. Hazreti Isa a.s. vidio je pobožnog čovjeka koji je godine provodio u ibadetu. Reče mu, o pobožni čovječe, na kraju vremena doći će poslanik čiji će ummet imati kratak životni vijek. Neki od njih živjeće najviše po 100 godina i toliko živeći oni će se vjenčavati, imati djecu i graditi građevine. Pobožnjaka te riječi začudiše pa reče, time ljudi čude, zar tako malo života, a da rade takvo nešto? Kada bi moj život bio tako kratak, proveo bih ga u namazu života i cijeli život bih proveo u 2 rekata. U časnom hadisu Kudsi prenosi se kako je uzvišeni Allah rekao, ja sam namaz podijelio između sebe i svoga roba, pola je moje, pola klanjačevo. Kada rob kaže Bismillahirrahmanirrahim, Bog kaže, spomenuo me rob. Kada kaže Alhamdulillahi, Bog kaže, moj mi se rob zahvaljuje i hvali me. Ovo je značenje riječi Semi Allahu limen hamide. Kada rob kaže Ar-Rahmanir-Rahim, uzvišeni kaže, moj me rob veliča. Kada kaže Maliki jeumiddin, Bog kaže, moj me rob slavi i uzdiže. Kada kaže Iyake na'budu wa iyake nasta'in, Bog kaže, ovo je između mene i moga roba. Kada kaže Ihdina siratal mustaqim, Bog kaže, ovo pripada mome robu, a ono što moj rob želi, to mu i pripada. Čovjek je bio odlučio ići na trgovački put i zato ode kod imama Sadika sa željom za istiharu. Istihara mu pokaza loše. On pređe preko toga i ode na put. Desilo se da mu put prođe dobro i da ostvari veliku zaradu. Međutim, začudio ga je rezultat istihare, zato po povratku kući ode kod imama i reče, o sine poslanikov, sjećaš li se da sam prije izvjesnog vremena došao kod tebe i ti si mi učinio istiharu, koja je pokazala loše. Istihara je bila za trgovački put, ali ja sam otišao na put i ostvario ogromnu zaradu i bilo mi je dobro. Imam Sadik se osmijehnuo i reče mu, sjećaš li se da si na putovanju na jednom mjestu bio umoran, klanjao si akšam i jaciju, večerao i legao spavati. Probudio si se tek pošto je sunce izašlo i sabah ti je prošao. On reče, sjećam, o sine poslanikov. Imam mu reče, da ti je Allah dao dunjaluk i sve ono što je na njemu, to ne bi moglo nadoknaditi taj gubitak. Ata ibn Ebu Rijah kaže, otišao sam jednog dana kod Aiše i upitao je, šta te najviše zadivilo od onoga što si vidjela kod Božjih poslanika? Ona reče, sve što je radio bilo je zadivljujuće. Međutim, od svega je najčudnije bilo kada je jedne noći legao da se odmara. Još se nije ni smirio, kad iznenada ustade, uze abdest i stade na namaz. Toliko je u namazu plakao da mu je odjeća na grudima postala vlažna od suza. Nakon toga učinio je seždu i toliko je plakao da je zemlja gdje mu je bila glava postala vlažna. U tom je stanju bio sve do zore. Kada ga je Bilal pozvao na sabah namaz, vidio je uplakanog poslanika. Upita ga,
zašto si tako uplakan, ti si obuhvaćen milošću Božjom? Poslanik mu reče, zar ne bih trebao biti zahvalni rob Božji? Jedan musliman je užurbano grabio prema poslanikovoj džamiji kako bi stigao da klanja iza njega. Kada je stigao do džamijskih vrata, vidio je da ljudi već izlaze iz džamije. Pitao je jednog od njih, zašto izlazite? On reče, završili smo s namazom, gdje ćeš ti? On ustuknu i iz dubine duše uzdahnu, žaleći što nije stigao klanjati u džematu. Čovjek mu reče, pokloni mi svoj žarki uzdah, a ja tebi poklanjam moj namaz u džematu. On na trenutak zastade i reče, u redu, dajem ti moj uzdah, a ti mi daj svoj namaz. To reče i uđe u džamiju. Iste je večeri usnu čuo kako mu nevidljivi glas govori, blago tvojoj duhovnosti, kada si stekao uzdah koji peče i vodu života i izlječenja, a zatim, pošto si se prošao duhovnog položaja svog uzdaha zarad namaza jednog čovjeka, namaz svih džematlija je primljen od Boga. Temu noći u snu glasnik neki reče, vodu života i isciljenja si kupio, čovječe, čašću tvoga odabira i ulaska tvoga, namaz svih je primljen kod dragoga Boga. Dvoje djece, Muslima ibn Akila, bilo je s unukom Božjeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, imamom Huseinom na Kerbeli. Poslije ubistva imama Huseina, ova dvojica su odvedena u zatvor. Nakon što su pušteni, pa ponovo zarobljeni, i kada ih je dželat htio ubiti, zatražili su da u posljednjim trenucima života obave nekoliko rekata namaza. Data im je prilika. Oni su to i učinili da bi, nemalo zatim, krvavih krila poletjeli prema vječnosti. Jedan od mladića koje je upravitelj Egipta zatvorio zajedno s Jusufom, alejhiselam, govori u vezi s njim. Stalno je noću obavljao namaz, a danju postio. Obilazio je bolesne i za njih nabavljao lijekove. Tužne je razveseljavao, a pogođene zlom pomagao svojim učestvovanjem u njihovoj boli. Beznadnim je ulijevao nadu. Hranu koju je u zatvoru imao, davao je potrebitima. Isto tako o njemu čitamo. Zatvor je koristio kao džamiju, nekada bi klanjao, nekada povjeravao svoje tajne i potrebe gospodaru, nekada bi zatvorenike pozivao da vjeruju u Boga, da vjeruju u istinu. Bio je veoma radostan što i u zatvoru može činiti korake za svog voljenog. Upravo zbog toga govorio je: Kale rabbi siđnu ahabbu ilaje mimma jed'uneni ilej. Gospodaru moj, draža mi je tamnica od ovoga na šta me one navraćaju. Imam Hasan Askeri je u vrijeme namaza prekidao svaki posao. Ničemu nije davao prednost nad namazom. Ebu Hašim Džaferi kaže: bio sam kod imama Askerija. On je nešto pisao i nastupilo je namasko vrijeme. Prestao je pisati i stao na namaz. Muhammed Šakiri kaže: imam Hasan Askeri bi sjedio u mihrabu i činio bi seđdu. Ja bih zaspao pa bih se probudio, a on bi još bio na seđdi. Isto tako u njegovoj biografiji kaže se: imam Hasan Askeri bi u zatvoru danju postio, a cijele noći bio bi budan, ništa ne bi radio, niti bi pričao, samo bi ibadet činio. Njegov ibadet i pobožnost toliko su bili jaki i utjecajni, da su čak djelovali na čuvare i one koji su bili zaduženi za mučenje. Abasije su Salihu ibn Vasifu rekli: pritegni ga, ne budi milostiv prema njemu. Salih je rekao: za njega sam zadužio dvojicu najgorih, ali i oni su u namazu, ibadetu i postu postigli visoke stepene. Za vrijeme Isa alejhisselam živjela je jedna dobra i pobožna žena.
Kada bi nastupilo vrijeme namaza, prekidala bi svaki posao i počinjala bi s namazom. Jednog je dana pekla hljeb. Poziv na namaz je upućen. Ona ostavi hljeb i predade se namazu. Kada je stala na namaz, šejtan je pokuša omesti. Dok završiš s namazom, hljeb će ti izgorjeti. Ona u tom trenutku srcem odgovori: bolje je i da cijel hljeb sagori, nego li da mi na sudnjem danu tijelo gori. Nakon toga šejtan se ponovo oglasi: sin ti je upao u pećnicu i izgorje. Žena u sebi odgovori: ako je uzvišeni Bog odredio da ja obavim namaz, a da mi sin izgori u dunjalučkoj vatri, zadovoljna sam njegovom odredbom. Tako da neću napuštati namaz, a Bog će dijete čuvati od vatre. Na vrata je ušao njen muž, svojim očima je vidio da hljeb u pećnici nije izgorio, a dijete se igra u vatri i nije mu ni jedna dlaka na glavi izgorjela, već mu je vatra Božjom voljom poput bašće postala. Kada je žena završila s namazom, muž je uze za ruku i privuče je pećnici da pogleda šta se dešava. Vidjela je i sina i hljeb u vatri. Bili su zdravi i čitavi i nisu izgorjeli. On se začudio i zahvalio uzvišenom Bogu, a žena je učinila seđdu zahvalnosti. Muž uze dijete i odnese ga Hazreti Isau alejhiselam. Reče mu šta se dogodilo. Isa alejhiselam mu reče: idi i pitaj ženu kakvu je trgovinu učinila i kakvu tajnu s Bogom ima. Da ovaj keramet pripada muškarcu, dolazila bi mu objava i Džibril bi je donosio. Muž ode kod žene i upita je o čemu je riječ. Ona mu reče: prednost sam dala ahiretskom poslu nad dunjalučkim. Nikada svjesno nisam nečista, osim u svome ženskom stanju, a da imam i 1000 poslova, čim čujem poziv na namaz, sve napuštam i posvećujem mu se. Isto tako, kogod mi šta nažao učini ili me uvrijedi, u srcu nemam mržnje prema njemu, niti mu odgovaram, svoj posao prepuštam Bogu i postala sam zadovoljna Božjom odredbom. Božju naredbu veličam i poštujem. Milostiva sam prema njegovim stvorenjima. One koji traže nikada ne vraćam, te bilo malo ili mnogo udjeljujem. Isto tako ne napuštam noćni i prijepodnevni namaz. Isa alejhiselam reče: da je ova žena muško, bila bi poslanik. Hazreti Ali u stazi rječitosti, opisujući bogobojazne, to jest ljude koji su u sebi svjesni Boga, kaže: a noću stoje na nogama, uče Kur'an dio po dio, pažljivo i s razmišljanjem, rastužujući se, učeći ga, pronalaze lijek za bolove svoje. Naiđu li na ajet u kojem se potiče i bodri na džennet, oni ga požele i duše im se ispune čežnjom, kao da ga očima svojim gledaju, a prouče li ajet kojim se zastrašuje, priklone uši svojih srca i tada kao da čuju tutnjavu vatrenog dizanja i spuštanja. Na rukuu pregibaju leđa svoja, a na seždama prostiru na zemlju čela, dlanove, koljena i nožne prste, tražeći od Boga da im oslobodi vratove od vatre, a danju su učeni i blagi, krijeposni i Boga svjesni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao je muslimansku vojsku u borbu protiv nevjernika. Jedno vrijeme za njih nije ništa čuo, sve dok ne dođe poruka objave i donese mu muštuluk o pobjedi. Kada su se muslimani vratili iz boja i došli pred poslanika, on im reče: ispričajte svojoj braći vjernicima ono što vam se dogodilo na putu, kako bih ja potvrdio vaše riječi, jer Džibril me obavijestio o tome. Oni rekoše: jedne mračne noći neprijatelj nas je napao. Svi mi smo spavali, osim 4,
Zejda ibn Harisa, koji je klanjao na jednom mjestu i učio Kur'an na kijamu. Abdullaha ibn Revahe, koji je isto klanjao na drugom mjestu i također učio Kur'an na kijamu. Katade ibn Nu'mana, koji je na trećem mjestu klanjao i učio Kur'an na kijamu. I Kajsa ibn Asima, koji je na četvrtom mjestu klanjao i učio Kur'an na kijamu. U tom trenutku na nas je navalio pljusak neprijateljskih strijela. Rekli smo sebi, snađe nas velika nesreća. Spremili smo odbranu. U jednom trenutku, usred zbrkanog sukoba, ugleda smo svjetlosni stup kako izlazi iz usta Kajsa ibn Asima poput rasplamsale vatre. Iz usta Katade ibn Nu'mana izašla je svjetlost poput zvijezde Danice i Jupitera. Svjetlost koja je izašla iz usta Abdullaha ibn Revahe bila je sjajna poput mjesečevog sjaja u tamnoj noći. Svjetlost koja je izašla iz usta Zejda ibn Harisa bila je blještavija od sunčeve svjetlosti. Ove su svjetlosti tako dobro osvijetlile bojište da se vidjelo bolje nego usred dana. Neprijatelji su bili u potpunoj tami. Mi smo njih vidjeli, a oni nas nisu. U tom smo stanju nagrnuli na njih i sukanim sabljama. Jedan broj smo pobili, jedan ranili, a jedan zarobili. A ovo su plijen i zarobljenici koje smo doveli. O poslaniće, nismo vidjeli čudnijeg svjetla od onog kojeg smo vidjeli da izlazi iz usta ove četverice. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Zato namaz obavljajte i zekat dajte i u Allaha se pouzdajte. On je gospodar vaš i to kakav gospodar i kakav zaštitnik. Od Hazreti Alija se prenosi: u noći Mirađa uzvišeni Allah je rekao poslaniku: Ahmede, nije iskren onaj koji tvrdi da me voli, osim ako se od blagodati zadovolji samo hranom i obavlja duge namaze i pazi na svoj jezik i na mene se osloni i pouzda i mnogo plače, a malo se smije i suprotstavlja se svojim strastima i džamiju bude dvorom svojim držao i klonio se moje srdžbe i bude zauzet spomenom mojim i mnogo bude tesbih izgovarao, a u namazu bude iskren i bude obavljao farzove i bude čežnjiv za nagradom našom, a od kazne naše prestrašen i bude sjedio s prijateljima našim. Ebu Džehl, žestoki poslanikov neprijatelj, rekao je svojim prijateljima: budem li ga zatekao na seždi, vraću mu zgnječiti svojim nogama. Dok poslanik bijaše na namazu, Ebu Džehl mu se uputi kako bi proveo svoju prezrenu nakanu. Međutim, kada mu se približi, prijatelji vidješe da se odmah povuče i kao da se rukama od nečeg brani. Upitali su ga: šta ti se dogodilo? Odgovorio je: najednom sam između sebe i njega vidio provaliju punu vatre, vidio sam zastrašujuće stvari, vidio sam krila. U vezi s tim Božji poslanik kaže: tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, da mi se primakao, Božji meleci raskomadali bi ga i odnijeli mu dijelove tijela. Bismillahirrahmanirrahim. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Zato veličaj gospodara svoga i hvali ga i seždu obavljaj i sve dok si živ, gospodaru svome se klanjaj. Hasan Zade Amuli je rekao: Bože, tako zavidim melecima koji ništa ne znaju osim seđde. Kamo sreće da je Hasan oduvijek i zauvijek samo na seđdi.
Prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem ušao u džamiju i zatekao Enesa ibn Malika na namazu, ali je gledao na stranu. Poslanik mu reče: Enese, obavi namaz kao da je posljednji namaz, nakon kojeg nećeš imati prilike da klanjaš. Kada klanjaš, prikuj oči na mjesto gdje činiš seđdu, tako da ne prepoznaš one koji ti se nalaze s lijeve i desne strane. Znaj da stojiš pred onim koji te vidi, a ti njega ne vidiš. Jedan mladić Ensarija dnevne namaze klanjao je u džematu iza poslanika sallallahu alejhi ve ali, ali je također mnogo činio grijehe. Kada su to kazali poslaniku, on im je odgovorio: ubrzo će ga namaz odvratiti od grijeha. Nije prošlo mnogo vremena, a mladiću je primljeno pokajanje i postao je jedan od ashaba koji se mnogo ustežu. Nakon toga poslanik je rekao: zar nisam rekao da će ga namaz odvratiti od grijeha? Poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem nije prošao kroz neko mjesto, a da tu nije klanjao 2 rekata i rekao: ovo mjesto na sudnjem danu svjedočit će o mome namazu. Poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem kaže: čovjek koji ne obavlja sabah namaz, Kur'anu je odbojan. Ko ne obavlja podne namaz, odbojan je Božjim poslanicima. Ko napušta ikindiju namaz, odbojan je melecima. Ko ne obavlja akšam namaz, odbojan je vjeri. Ko ne obavlja jaciju, odbojan je Allahu. Ebu Talha kaže da je u nekim bitkama bio sa poslanikom sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Kad bi se borba rasplamsala, poslanik bi podizao glavu i rekao: ja maliki jeumiddin, ijake na'budu wa ijake nasta'in. O vladaru sudnjega dana, tebe obožavamo i od tebe pomoć tražimo. Tada bih vidio kako borcima u neprijateljskim redovima padaju glave na zemlju, ali nisam vidio onoga ko to čini. Nevjernici bi bili poraženi. Ja bih upitao poslanika: o Božji poslaniče, šta je to bilo kada su im glave počele padati na zemlju? On reče: meleci su ih napali, ali vi to niste vidjeli. Došao je čovjek kod Hazreti Alija i zamolio ga za objašnjenje riječi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On mu reče: objašnjenje Alhamdulillahi je to da je uzvišeni Allah predstavio samo jedan dio blagodati kojima je opskrbio ljude, jer oni ne mogu biti upoznati sa svim blagodatima, zbog toga što su Božje blagodati iznad toga da bi se mogle izbrojati i spoznati. Zato im je rekao: recite Alhamdulillahi, to jest sva zahvala pripada samo Allahu, zbog blagodati koje nam je dao. Rabbil Alamin znači da je on vlasnik i raspolaže svjetovima. Zamoli čovjek Hazreti Alija da ga upozna sa značenjem bismile. On mu reče: znaj da kada izgovoriš ime Allah, izgovorio si najveće ime Božje, jer to je ime kojim ne dostoji nazvati nikog drugog osim Boga, i nijedno stvorenje nije zvano ovim imenom. Drugi čovjek upita za objašnjenje imena Allah. Hazreti Ali mu reče: Allah, to je onaj kome se sva stvorenja okreću u teškoćama i kada izgube nadu u sva stvorenja. Zatim je rekao: na početku svakog posla, malog ili velikog, reci Bismillahirrahmanirrahim, jer na taj način govoriš: u ovom poslu tražim pomoć od Allaha, koji je takav da se mimo njega niko ne može obožavati, Allaha koji se na poziv u pomoć odaziva,
Rahman, a širenjem opskrbe obasuo nas je milošću, i Rahim je prema nama, i na ovom i na budućem svijetu. Hazreti Ali u pismu Maliku Aštaru kao uputu kako da izvršava dužnost namjesnika u Egiptu, između ostalog piše: kada obavljaš namaz s ljudima, obavljaj ga tako da ih ne tjeraš na njega i ne upropastiš namaz, jer među ljudima ima onih koji su bolesni ili imaju neku potrebu i u muci su. Hazreti Ali rekao je: najbolji čovjek je onaj koji s ljubavlju obavlja ibadete, čiji je zagrljaj otvoren za ibadet, koji ga od sveg srca voli i koji mu prilazi cijelim svojim tijelom i ničemu se drugom ne posveti. Takav čovjek neće razmišljati o tome da li će mu život na dunjaluku biti ugodan ili težak. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: čovjek koga njegov namaz ne odvrati od loših dijela, od namaza nema koristi i namaz ga samo udaljava od Boga. U noći kada je poslanik bio na Miradžu, rekao je uzvišenom Bogu: gospodaru moj, večeras sam osjetio veliku sreću i ushićenje. Povećaj mi taj osjećaj i kaži mi šta da radim kako bi mi uvijek ovako bilo. Uzvišeni mu naredi namaz i reče: o Muhammede, klanjač razgovara sa svojim gospodarom i s njim razmjenjuje svoje tajne. Plemeniti poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: namaz je pokazatelj potrebitosti i poniznosti pred Allahom. Od Allahova poslanika, sallallahu alejhi prenosi se: uzvišeni Allah je rekao: troje sam pripremio za klanjača. Prvo, dok je na namazu, obasipam ga svojom milošću. Drugo, meleci ga štite svojim krilima. Treće, ja s njim razgovaram. Kada kaže: o gospodaru, ja mu kažem: odazivam ti se. Plemeniti poslanik, sallallahu alejhi kaže: svaka stvar ima svoj ukras, a ukras Islama je 5 dnevnih namaza. U hadisima o poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, Miradžu možemo pročitati da je on, između ostaloga, rekao: kada sam stigao u Mesdžidul Aksa, vidio sam Ibrahima, Musa, Isa i nekoliko drugih poslanika koji dođeše i nazvaše mi selam, odrediše me za imama i klanjasmo namaz. Kada sam stigao do Sidretul Munteha, ugledao sam svijet koji je toliko pun svjetlosti i sjaja da mi je oči zaslijepio. Pogledah nalijevo pa nadesno, kad na sve strane meleci posvećeni ibadetu, rekoh: Džebraile, ko su ovi? Odgovoriše: oni nikada ništa ne čine osim ibadeta i slavljenja. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Obavljaj namaz. Namaz zaista odvraća od svih razvrata i ružnih dijela, a spominjanje Allaha je veće, a Allah zna šta radite. Slušali ste izbor govora iz knjige Huseina Dejlamija Odabrane pouke o namazu. Tekst je snimljen 2024. godine u tonskom studiju Multimedijalnog centra Fondacije Mula Sadra u Sarajevu.